Mu mateka ya muntu, iki ni cyo gisasu kirimbuzi kinini kandi gikomeye cyabayeho kurenza ibindi byose. Kugeza na n'ubu kandi, nta kiragihiga kuri iyi ngingo. Iki ni RS-28 Sarumati, bakunze kwita Satani kabiri. Ikaba ariyo misile nini kandi ndende kurusha izindi zose kuri uyu mubumbe dutuye. Dore ko ireshya na metero 30 z'uburebure ndetse na metero 3 z'ubugari. Satani kabiri ikaba yarahawe ubushobozi bwo kurasa ariho hose ku isi mu gihe gito cyane kiri munsi y'iminota 30. RS-28 Sarumati ikaba ari misile yo mu bwoko bw'izirasa mu ntera ya kure. Iyi ikaba ari intwaro y'Uburusiya ihahamura ibindi bihugu cyane cyane ibihanganye nabwo. Satani kabiri nicyo gitwara abo mu burengerazuba bumva bagahinda umushyitsi kubera ubukana bwacyo. Iyi ntwaro itera kwibaza inshuro nyinshi ushaka gutera Uburusiya, ifite ubushobozi bwo kurasa ariho hose ku isi nta na hamwe havuyemo. Ifite ubushobozi kandi bwo gusenya ahantu hangana na leta ya Texas cyangwa se hangana n'igihugu cy'Ubufaransa mu kanya nk'ako guhomba, ikahagira inabire neza neza. Nk'ubu ifite ubushobozi bwo guturika inshuro 30 ugereranyije n'igisasu cy'Abanyamerika Little Boy bateye Hiroshima mu Buyapani mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Ibi kandi byo gusenya hamwe muri aho ngaho byaba mu gitero kimwe gusa, nacyo cyamara iminota mike cyane ngo gikorwe kandi kibe kirangiye. Iyi misile Satani kabiri nk'uko ibihugu byo mu burengerazuba biyita igenda ku muvuduko uri hejuru cyane. Nk'ubu kuva aho yarasirwa igera ku Burayi bw'uburengerazuba byasaba amasegonda 200 cyangwa se iminota 3 gusa. Naho kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikayitwara iminota iri munsi ya 15. Murumva ko ari icyago rwose. Ibi byo kwihuta itya bituma kuyikumira ngo itagera ku ntego yayo bigorana cyane kubera umuvuduko inyarukiraho. Satani kabiri yikoreye imitwe y'ibisasu kirimbuzi iri hagati y'10 kugera kuri 16 kandi ifite ubushobozi bwo kurasa ahantu hatandukanye yatumwe kurasa. Byaba na ngombwa ibi bisasu bikaba byanahindurirwa intego cyangwa target bikiri mu kirere bikarasa ahandi. Ibi byose bigakorwa iyi ntwari ikiri mu kirere. Iyi ntwara bo mu burengerazuba bakunze kwita Satani kabiri kubera ubukana bwayo. Ubundi izina ryayo rya nyaryo ni RS-28 Sarumati Intercontinental Ballistic Missile cyangwa se Sarumati ICBM mu mpine. Iyi ntwaro karabutaka ifite ubushobozi bwo guhanaguraho Ubufaransa bwose mu kanya nk'ako guhumbya bukabitongo, yakozwe hagamijwe kuyisimbuza Voevoda ICBM cyangwa RM-36 ICBM. Iyi ikaba ariyo yiswe Satani rimwe. Muri iki gihe hari mu bihe by'ubumwe bw'Abasoviet, ubwo ibihugu byinshi byari muri arms race, ihiganwa ryo gucura intwaro zarimbura benshi icyarimwe kandi zikaraswa kure bishoboka. Satani kabiri yakozwe n'ikigo gisanzwe gikora intwaro mu Burusiya cyitwa Makiyev Rocket Design Bureau. Mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter. Munasure website yacu isheja.com. Nubwo rwose yitwa misile, ariko si misile isanzwe, ahubwo ni misile ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga rihanitse riyemerera kwikorera imitwe y'ibisasu kirimbuzi kandi kabigeza kure hashoboka mu gihe gito. Ikaba yanabirasa ahantu hatandukanye ugambiriye kuraswa atakeka na busa. RS-28 Sarumati ikaba ari misile y'uburebure bwa metero 35 n'ibice 5, igapima metric toni 208 n'igice kimwe, ikagera ahantu hatatu hayifasha kugenda hakoresha amavuta, bivuze ko igenda yifashishije ibikomoka kuri peteroli. RS-28 Sarumati ifite ubushobozi bwo kwiruka cyane mu gihe irashwe, ikaba yaraswa kugera kuri kilometero 18,000 zose ivuye aho yarasirwa, kandi ikoreye ibiturika bifite toni 10 gusubiza hejuru. Ibyo biturika karahabutaka yikorera bikanatera ubwoba abanzi b'Uburusiya, harimo bombe zitandukanye, misile zitandukanye, misile za hypersonique zizwiho kunyaruka cyane, ndetse n'ibisasu kirimbuzi nabyo irabinyarukana, dore ko ari cyo yakorewe. Sarumati ikaba yarakoranwe ikoranabuhanga riyiha ubushobozi bwo kwinjira mu kirere cy'umwanzi atarabutswe cyangwa se uburinzi bw'ikirere, air defense systems, zitamenya ibibaye. Ibi bigira powerful arsenal, super heavy intercontinental ballistic missile, igasigara ari ikibazo ku mutekano w'isi yose kubera ngo yakubita ku mpande zose z'isi kandi kashwanyaguza byo ku kigero kitarabaho. Ibyo ni bivugwa nabo mu burengerazuba bw'isi. Iyi ntwaro nubwo yakozwe mu bihe bya kera, ariko igisirikare cy'Uburusiya gihora kiyivugurura ngo ijyanishwe n'ibihe tugezemo, yongerwamo ikoranabuhanga n'ibindi nkenerwa mu gutuma igumana ubugome bwayo. Nk'ubu muri 2022 yarageragejwe ariko ntibyagenda neza, birangira ihanutse itageze ku ntego yari yatumweho. No muri 2024 kandi bongeye kugerageza iyi ntwaro, birangira ihanutse nanone itageze ku ntego bari bayitumye. Igihanuka yicetse hasi, aho yicetse hahise hacika icyobo kingana na metero 60 z'ubujyakuzimu.
igisirikare cy'Uburusiya cyatangaje ko iri gerageza ritagenze neza kubera ibibazo byakomotse kuri complex liquid fuel system cyangwa se ibibazo by'ahajya amavuta n'ahatwara iyi misile hatari hameze neza mu buryo bw'imikoranire yabo. Muri 2018 ho yari yageragejwe bigenda neza nk'uko byatangajwe bikanerekanwa mu mashusho ya Minisiteri y'Ingabo z'Abarusiya. RS-28 Sarumat ikaba ibikwa munsi y'ubutaka ndetse no ku modoka zagenewe kubika izi misile. Zimwe muri izi misile zihora ziteguye kuraswa mu gihe byaba ngombwa, cyane cyane mu gihe Uburusiya bugabweho igitero kirimbuzi. Izi ni misile zaraswe ku itegeko rya perezida w'Uburusiya cyangwa itegeko ry'abasirikare bakuru. Ariko mu gihe Uburusiya bwagabweho igitero kirimbuzi, aba bose bakabura kuri telefone, abacunga izi ntwaro bahita basubiza ubarasheho nta zindi neguza. RS-28 Sarumat cyangwa Satani kabiri ni misile ikozwe n'ibice bitatu bitandukanye biyifasha gukora urugendo rwayo ndetse no kuraswaho yatumwe nta kwibeshya kubijemo. Satani kabiri yirashwe, igice cyayo cy'inyuma kivaho nyuma y'iminota 2 gusa. Ubwo ikaba igeze ku butumburuke bwa kilometero 50 mu kirere. Aha ibigenda ku muvuduko wa kilometero 12,250 ku isaha. Iyo hashize iminota 10 irashwe, ikindi gice cya kabiri cy'inyuma cyayo nacyo kivaho, hagasigara igice cya gatatu ari nacyo cyanyuma. Aha ibigeze kuri kilometero 1000 z'ubutumburuke. Aha kandi RS-28 Sarumat ibiri kwiruka ku muvuduko wa kilometero 24,500 ku isaha cyangwa se make 20. Birumvikana ko hano iba yageze mu isanzure itakiri mu kirere kizengurutse iyi si dutuye. Uru ni rwo rugendo rwayo rwa nyuma, ikaba ari naho yitegura kurasa neza ku bipimo baba bayihaye. Muri uru rugendo rwayo rwa nyuma yitegura kurasa, igice cyayo cya nyuma kiratandukana, hagasigara igice kiba kikoreye imitwe kirimbuzi gusa, nacyo gihita kirekura iyi mitwe ikajya kwisekura ku bipimo iba yahawe. Ubwo akaga kakaba karavutse, umuntu akabona ibyo atigeze abona n'amaso ye. Iyi ntwaro RS-28 Sarumat cyangwa Satani kabiri ihahamura Abanyaburayi n'Abanyamerika kubera izo mpamvu twumvise haruguru, harimo nko kuba yaraswa ahantu hose Abarusiya bashaka kurasa nta kuhahusha, kuba yikorera ibisasu na misile karahabutaka ndetse n'ibitwaro kirimbuzi byabagirira nabi, ukongeraho ko nta koranabuhanga bahanganye n'Uburusiya bafite ryo kuyikumira ryizewe. Ukuyeho RS-28 Sarumat, SSX-30 Satani kabiri yaraswa mu ntera ya kilometero 18,000. Uburusiya busanzwe bufite n'izindi ntwaro zirasa mu ntera ya hafi ndetse na kure zihangayikishije abahanganye nabo. Izi zikaba zarakoreshejwe muri Ukeneye bigatera ubwoba ibindi bihugu. Byibaza uko byagenda biramutse bizirashweho nabyo. Muri izi ntwaro harimo RS-24 YOSE cyangwa YARAS. Iyi ikaba iraswa ku ntera ya kilometero 11,000 zose. R-36M2 Voivoda cyangwa se SS-18 Satani. Iyi niyo yiswe Satani rimwe. Iyi Voivoda cyangwa Satani rimwe ifite ubushobozi bwo kurasa ahantu hangana na kilometero 16,000 zose. Indi misiri ikomeye y'Uburusiya ni RSM-56 Bulava cyangwa se SSNX-30. Iyi ikaba ari misiri irasirwa ku mato yo munsi y'amazi. Iyi yo iraswa ahantu hareshya na kilometero 10,000. Indi misile muzikomeye z'Uburusiya ni RT-2PM2 Tupolem SS-27. Iyi ikaba irashishwa mu ntera ya kilometero 11,000. Munsi y'izi misile karabutaka zirasa mu ntera ndende haza misile zirasa mu ntera nto, ariko nazo z'ubukana bukomeye cyane, harimo KH-47M2 Kinjal benshi bakunze kwita Kinzar. Kinjal ikaba ari misile yo mu bwoko bwa hypersonic cyangwa se hypersonic. Iyi misile iraswa mu ntera ya kilometero 460 kugera mu ntera ya kilometero 480. Iyi yarwanishijwe muri Ukraine. Uburusiya buyikoresha mu gusenya ibigo bya gisirikare bikomeye ndetse n'ububiko bw'intwaro butandukanye. Ikaba ari misile irasirwa mu kirere ikaraswa n'indege z'intambara. 3M54 Cyarimbura cyangwa se Kariba SSN-30A. Iyi misile ikaba yarahawe ubushobozi bwo kurashishwa n'indege z'intambara, ubwato bwo munsi y'amazi ndetse n'ubwato busanzwe. 3M54 Cyarimbura ikaba iri ku rutonde rwa misile zikomeye z'Uburusiya zitinywa n'abanzi babwo. S-400 Triumph cyangwa se S-400 Triumph. S-400 ikaba ari systeme y'ubwirinzi bw'ikirere cyangwa se irinda ikirere. Ikaba ifite ubushobozi bwo kurasa indege z'umwanzi, igasenya misile zo mu bwoko bwa cruise na ballistic zivuye ku ruhande rw'umwanzi. S-400 ikaba ifite ubushobozi bwo gucunga ahantu hagari cyane ku muzenguruko, ntihagire igicaracara mu kirere cya hafi cyangwa kure cyahibarizwa. Iyi systeme irinda ikirere ikaba irwanirwa n'ibihugu byinshi bishaka kuyigura mu Burusiya.
Brahmos kabiri nayo iboneka ku rutonde rwa misile zikanganye z'Uburusiya. Ariko iyi Brahmos kabiri ikaba ari misile ikiri kubakwa ku bufatanye bw'Ubuhindi n'Uburusiya. Bikaba biteganyijwe ko izaba ari misile ifite ubukana bukomeye cyane, haba mu gusenya ndetse no kuba yaraswa kure. Reka dusoreze kuri misile y'Uburusiya izwi cyane kandi yamamaye ku isi, izwi ku izina rya Silicon cyangwa se Zircon. Zircon ikaba ari misile iraswa mu ntera ngufi kuko iraswa muri kilometero 1000 gusa. Iyi ikaba yarubatswe hagamijwe kujya bayikoresha barasa ibipimo byo ku butaka ndetse n'ibyo mu nyanja. Muri rusange izi nizo misile z'Uburusiya zizwi cyane kandi zikomakomeye kubera ubushobozi zifite bukomeye cyane, harimo ubwo kurasa kure ndetse no kurimbura byo ku rwego rwo hejuru. Ariko izi misile zose zihagarariwe n'ingiyi twagarukagaho muri iki kiganiro, Satani kabiri. Satani kabiri ikaba misile y'ubukana bwose bwo kurimbura kurenza izindi zose zo ku isi. Ikaba ari nayo mpamvu ibihugu bihanganye n'Uburusiya biyitinya cyane. Tubonane mu bindi biganiro biri imbere kandi ntimukibagirwe kugaruka kutwumva.